Amagana y'abanyaliberiya babaga muri Ghana bazaburaho kuba nyuma y'uko inkambi babagamo isemwe ku buryo butunguranye. Iyi nkambi yari yarabaye icumbi ry'abahunze intambara yabaye muri Liberia mu myaka y'1990. Amerika yavuze ko yashyizeho ibihano ku bategetsi bo muri Zimbabwe barimo Perezida Emmerson Mnangagwa n'abandi bayobozi bakuru barazira ikibazo cya ruswa no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Uwahoze ari meya w'umujyi wa Johannesburg ho muri Afrika y'Epfo afite icyizere cyo gutsinda amatora yemirije nk'umukandida ushobora gushyiraho amategeko akarishye arebana n'iby'umutekano. Uburundi buherutse gufunga imipaka buhana n'u Rwanda kandi burushinja gufasha umutwe wa Red Tabara uherutse kwigamba kugaba y'ibitero. Ifungwa ry'iyi mipaka ryagize ingaruka zikomeye ku bicuruzwa byajyaga muri Kongo binyuze mu nzira y'ubutaka. Kundi Kamara wahoze ari umukuru w'ingabo zo muri Liberia wakatiwe igihano cyo gufungwa burundu yajuririye urukiko mpanabyaha rwo mu Bufaransa akurikiranyweho ibyaha byo mu ntambara yo muri Liberia.